I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngicela kuthatha leli thuba nginibingelele benze nginamukele ke esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso incwadi yekukholwa yawo wonke amalanga. Lebhalwa phinze ikhishwe ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DT. Lamhla ngolwesihlanu dinge-23 umfundisi usipha sihloko uthi khulekela abaholi etigabeni tonke. Umbhalo wekuvula wona siwuthola encwadzini yaThimothi wekuqala sahluko sesibili sifunza livesi lekuqala nelivesi lesibili kufundzeka kanje. Ngakho ke kwekuqala ngiyala ukuthi ukukhuleka nemithandazo nekunxusa nekubonga akwendele bonke bantfu emakhosi nabo bonke labasetikhundleni letiphakeme. Khona sitewuphila impilo yekuthula ngekwesaba uNkulunkulu nangako konke kuhlonipheka ligama lenkosi malibongwe. Umfundisi uthi labanye ndibafisa impilo lenekubinza nekuthula. Noma kunjalo abasinakile sento inkosi leyathi besitawubangela ukuthi lokho kwendeke. Live la uNkulunkulu liyacaca ukuthi yini lokufanele siyende kuze tive tetfu tibe yindzawo yekuthula nempumelelo uNkulunkulu latigqobele ukuthi tibe ngiyo. Kufanele sithandazele bonke bantfu kufaka ekhatsi baholi kuwo onke emazinga noma etikhundla temagunya ligama lenkosi malibongwe. Uyachubeka umfundisi uthi ngako ke kwende lisiko onke malanga. Thandazela mengameli wakho nabo bonke labasebenta naye. Thandazela ababusi esifundzeni sakho edolobheni noma emangweni. Thandazela abaholi kuwo onke emazinga kanye nalabo labasebenta nabo. Thandazela tinhloko temmango emajaji baholi bemaphoyisa kanye nemibutho lehlomile tinhloko tematiko lehlukene kanye netinkampani tahulumende esiveni sakho ligama lenkosi malibongwe. Umfundisi uthi uma ubathandazela kanje kunotha esiveni sakho kutawuqhakaza futhi nebantfu batawuzuza kuloko lokuhle lokuseveni. Mayibongwe inkosi. LiBhayibheli liyasitshela ku-Isaya wekuqala livesi leli-14 kuthi nangabe nitimisele futhi nilalela nitawudla lokudla kwelive. Mayibongwe inkosi. Kukhona umcebo lomnyendi eziveni sakho kunaloko longakucabanga, kepha umthwalo ukubantu baNkulunkulu ukuthi bende lokudzingekako kwenda livi. Mayibongwe inkosi. Thandazela sive sakini nebaholi baso njengoba uNkulunkulu ashito. Amen. Umfundisi uyachubeka uthi sisombululo asikho ekubhikisheni noma ekwehliseni uhulumende. Ngisho nome ungasusa umholi bese ufaka lomunye esikhundleni sakhe bekungeke kuquke umsuka walenkinga. Sisombululo mbamba sisemthandazweni. Kuthandaza ngalendlela Pawula la echaza ngamoya. Imikhuleko, imithandazo, kunxusa kanye nekubonga kwendelwe bonke bantfu kanye nabo bonke labasemagunyeni noma etikhundleni tebuholi ligama lenkosi malibongwe. Uyachubeka umfundisi uthi ngisho nanyalo thatha imizuzu lembalwa lelandzelako ukuthi uthandazele labo labasemagunyeni eziveni le uhlala kuso, losebenta nome lobhizinisa kuso. Dala timo tekuphila impilo lethulile nalenekuthula kuko konke ukukhonda uNkulunkulu kanye nekwethemba eziveni sakho ngemthandazo yakho lesuka enhlitiyweni njengoba ucondziswa ngumoya ligama lenkosi malibongwe. Ngicela ke ukuthi sisho nangu umthandazo wekuvuma nidawusho emva kwami ngalokudayelekile. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngelilungelo kanye nemthwalo wemthandazo. Ngithandazela tonke tigaba tebaholi eziveni sakithi nasemhlabeni wonke kutsi tinhlitiyo tabo
tembathiswe uhlakanipha kwakho, futhi tiqhutshwe kulunga kwakho. Labo labasebenta nabo kufaka ekhatsi tinhlelo netakhiwo labatibekako tonke tihambisane nentsando yakho lephelele yekutsi livangeli lincobe kuto tonke tive. Egameni la Jesu, amen. Na uqhubeka nesifundo ke lamhla ufundza incwadzi ya Timotheo ekuqala sahluko sesibili uqala evesini lekuqala ugcina evesini lesine ufundze iNew International Version. Kube nencwadzi ya Jeremiya sahluko se-29 livesi lesikhombisa kanye nencwadzi yeTaga sahluko se-11 livesi le-11 ufundze ngehumusho lwe-Message Bible. Na ufundza lihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye kunencwadzi ya Johane sahluko se-11 uqala evesini lekuqala uyogcina evesini le-16 bese kuba nencwadzi yemakhosi esibili ufundze sahluko se-10 sahluko se-11 kanye nesahluko se-12. Hlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili ufundza incwadzi yaMakho sahluko se-12 uqala evesini le-18 uyogcina evesini le-27 bese ufundza incwadzi ya Numeri sahluko se-26. Ligama leNkosi malibongwe. Ngiyethemba nibusisekile sisafundza isihloko sethu se-Rhapsody yalamhla kude kube isikhathi lesitako. Inkosi inibusise, amen.